Saudara, informasi lainnya, Timnas U23 akan menghadapi Thailand di semifinal Piala AFF 2025. Pelatih Gerald Vandenberg menegaskan timnya tak gentar dan akan fokus. Laga Garuda Muda melawan Thailand bakal tersaji di Stadion Gelora Bung Karno besok malam. Meski sejumlah pemain kunci cedera, pelatih Gerald Vandenberg optimistis bisa meladeni perlawanan Thailand. We see Thailand, and they had a very strong team, and I think it's always difficult, how to play against them. We had to prepare ourselves, and we know that they have a strong midfield, strong attack, and the defensive is good. So we had to prepare ourselves and try to find possibilities to beat them. And I think about the injured players. I think, of course, we miss Arkan the game before. But also Rivaldo and Tata, and we miss Tony. So we have 3-4 players who normally will play, and that is a lot. That's 1/3 of the team. So we prepare ourselves, but we have a good squad, and I think hopefully we are ready to beat Thailand, and it will be a battle, and we will see. Meskipun kehilangan banyak punggawanya, bek kanan timnas U23 Alvarez Buffon bilang kawan-kawannya sudah siap menghadapi Thailand. Buffon menegaskan pelatih Vandenberg sudah menyiapkan taktik dan cara bermain menghadapi Thailand. Besok mungkin dari pemain semua sudah siap, dari bentuk fisik maupun mental teman-teman sudah siap, jadi saya rasa pertandingan besok mereka sudah siap. Thailand adalah tim yang kuat dengan cara bermain yang bagus, tapi kemarin coach sudah bilang cara bermain kita, jadi saya rasa untuk melawan Thailand besok, insya Allah kita bisa dengan bantuan coach, cara bermain dari coach. Mungkin. Saudara, Sapa Indonesia Malam masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya TNI Angkatan Laut buka suara soal keinginan mantan prajurit Korps Marinir Satria Arta Kumbara terjerat kasus judi online dan terlilit utang ratusan juta rupiah.